jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Dibe em ji pirsan netirsin. Temaşevanê Xanî TV dema we xweş be, zêvîdarım rewşawa baş be. Di vê xelekê de ez ê hewl bidim çend mijara bînim pêşberî we û li gel hev em li ser van mijarê han biaxivin. Mijarên Rojava Kurdan e li seranserê Kurdistanê. Berî ez dest bi vê xelekê bikim. Êrişên dewleta Tirk ê nû û ê sibe û ê berî 100 salî jî hemû cihê şermezarkirin û bi tundî rezîl û riswakirinê yê ne tenê ev êrişên dawî, êrişên berê jî. Berê li gorî medya rêxistina PKK, Cemaeta Apoçiya, ez jî min digot dewleta Tirk ne bi hewceyî bihaneyayî. Dewleta Tirk rejîmekî dagirker e, dijmin e û pêwîstiya wê bi bihaneya tuneyî, yanî ev bihaneyê dewleta Tirk ku dibêje PKK sedemê van êrişî han ne rast e. Ev heya derecekî yanî cihekî wilo tê qebûl kirin. Lê medya PKK jî ev jî ne rast e. Yanî na dewleta Tirk bi hewceyî bihaneyayî. Ji bo raya giştiya Hindir, ji bo raya giştiya navnetewî tim bi hewceyî hicret û bihaneya ku êrişî xwe li ser gelê Kurd pêk bîne. Ev bihaneya sereke û stratejî dibe em qebûl bikin yanî rêxistina PKK'yê. Di gel vê jî niha di nava Cemaeta Apoçî û derûdorê wan, tu carî wan eqlê wan, mejiyê wan, xeyalê wan nagê ji wê radeya hanê ku koalîsyonekî tarî û veşartî di navbera dewleta Kûr a Tirk û di navbera rêxistina PKK de heye. Yan jî rêxistina PKK, rola PKK niha dikeve xizmeta dewleta Tirk li ser gelek asta, li ser gelek radeya. Xeyalê wan, mantiqê wan vê mesela hanê qebûl nakin yanî. Lê dema ser encamên rojevê bidin berhevdû bû hûrbînî bi bêhnekî fire, bi piçekî objektif, ne gelekî, piçekî objektif van mijarê han binirxîne wê bigêjin hinek, ez nabêjim bersiva, wê bigêjin hinek pirsên ku ev pirsekî rewa ye, ev pirsekî meşrû e ku merov koalîsyona PKK bi dewleta Kûr a Tirk re îdî li ser biaxive. û bêje heya çi derece ev mesele rast yan na. Niha dewleta resmî a Tirk ev medyayî Recep Tayyip Erdogan û CHP û ev yanî partiyên resmiyên dewletê. Lê dewleta Kûr ji vana kevintir e û stratejîtir û bingehîtir e ji bo dewleta Tirk. Evana tên guhertin. Lê dewleta Kûr nayê guhertin. Berjewendiyên sereke û stratejî ê neteweya Tirk e, ê komara Tirk e, ê dewleta Tirk e. Di vê pirsa hanê were kirin, yanî medya PKK neke lê entelektûel û ev kesên ku derdora PKK di vê pirsa hanê yanî ji xwe bipirsin, yanî ev mantiq di vê mesela hanê de heye yan na li gorî me û li gorî ev salê ku derbas bûyî û bîlançoya ku mere kare bide berhevdû rewşa PKK û ser encamên polîtîkaya wê, ser asta civakî, ekonomî, siyasî, aborî, ser hemû radeya van ser encamê hanê dikeve xizmeta dewleta Tirk, nakeve xizmeta gelê Kurd. Demekî ev tişt yanî dibê piçekî guman hebe, serê sedî em ê bêjin 5 bi 10 bi li ciman
كو يعني اف سالين درباس بوي اف جرك اف قمان بشكل جمان شيبو بي يعني خلق خودي اول پیغمبر يعني مناقشه دكن جهه گفتگو لیوان کسی هانه تجاری ریخس ناخواه تفگر اخواه ناخن وی راده شکو گمانه که چما يعني بفيرنجي هانه بسري كرداتي PKK بهانه کی مزن و استراتیجی جبو دولت ترک بری چیروکا داگر کرنا عفرینه گبو خواستا و ایریشی روجاوای کردستانه و عفرینه و باکور سوریه بکرانا بریجی يعني في ایریشانه پیک بانیا ده سال 1998 تبیراوه دما گو ارتشا ترک لسر سینور سوریه خوا کوم کرو گف خار کو ایریش بکو سدم PKK اوجلانه اوجلان بمانا و ایریش بکرانش خوا داخویانی PKK و دبیجه ما سوريا جشركي خلاص كر وأوجلان سوريا دركت بفي منطقة غاني داخلن ديمكي اف اعترافك رسمية كو PKK سدمك جوان سدمين بهانين دولة ترك اگر دولة ترك PKK بهانه ندي تبا وجنوط وحشتاد إيريشي عفريني وإيريشي روجافاي كردستاني بكرانا دما أوجلان دركت ارتشا ترک وکشیا و او ایریش پیک نهاد او شر پیک نهاد PKK ولو جی دبیجه PKK دما ویرنگی هانه شروع دکه دبیجه کو از بهانه دولت ترکم بیکو يعني بشیوه کی ندیرکت دیده دیار کرن کو PKK بهانه کی گرینگ و استراتیجیه و هبونیه جبو ایریشن دا دولت ترک لسر سرانسری کردستانی دبی اموی مثلا هانی بچه کی لیم از لگوری خبری ما قبول ندکر لیز نهاز قبول لكم وزبینم يعني حياة درجة كي باش منطق تيد هي ولگوری روشا سياسي لگوری روشا عسكري روشا اولكاري جمرو بنرخين مرو بگیش في انجام هاني بيوه گريداي يعني قربانيين وان إيريشين داوي لسر روجاوای کردستاني لسر باشور کردستاني پراني سيفيلن يعني كسن لغوري تشتين داخويانيين كو دركتن پرانية وان قربانية هان سيفيلن يعني جبو شهيدا جيوان بهشت به دلوانيا خودش وان رو وجبو برينداريا جي دلسترين دم از هیویدارم کو يعني وگرن جیانا خویا نورمال دولتا ترک جی جیانا کی نورمال جمر نهشتیه PKK جی جیانا کی نورمال جمر نهشتیه جو گلی کردر نهشتیه مخابن يعني لو ما از بيجم يعني اف كواليسيونا و شرطي آتاري دنابرا دولتا كور آتر و دنابرا PKK ايدي گره كوره دشفره کرن وره اشکره کرن و مرل السروي بجدي بهور بيني راوست وبآخذ وبيترس وبحسابين بتشوكو افقوتن موتنين كولانا ودجون ودشمشتي ولوان ام هرن كاهلا PKK بتشرنجي اف ايريشيهان ايريشين دولتا داگر كر نرخاند ام لوینو چه تماشا بکن و بشر وگرم با آخر
ev ajansa nûçeya a hawareyê Fırat News ameyê wekî Fırat Newsa bin xeteyî yani lê ji aliyê PKK û PYD tê birêvebin fermiyê fînansekirina xwe rêvebirina xwe hemû perspektîfên ku jêrê tên ji PKK tê wekî kopya Fırat News lê li bin xetê li Rojava we li daxuyaniya kejekê dît ku dibêje bang li gelê Kurdikê gelê me li dijî êrişên dewleta Tirk gerek li ser piya bi. Erê yanî ev benîştê ku her tim PKK di cû dema ku dewleta Tirk êrîş bike û bang li gel dike û gerek gel li ser piya bi. Ez nizanim yanî ev 40 salên derbas bûyî kengî gelê Kurd ولو رونشتي ماي يعني دستگرێدایی مایی و بێ هەلوەست مایی لە هەمبەری دەولەتا ترک نەمازە لە ڕۆژاوای کوردستانی و دنوچەیە ژی دیت دەما کو ئەڤن ینی مژوەرە پێشکێش کردەوە دیت هەلوەستا گەلێ کورد لە ڕۆژاوای کوردستانی شەرمەزارکردن باشە ئەز ئێلگۆری پێکێکی و کەژەکێ بچم و ئەز بهێویمە Ez bihêvîme Amed, Mêrdîn, Nisêbîn, Dêrsim, İstanbul, Adıyaman, Şernex, Cizîr, Colemek, Bêngol, Mûş, Bedlîs, wan hemû bersiva banga PKK bidin û li ser piya bin û ji meydana venegerin bi sed hezaran bi milyona ev dengê ku hade pêdistîne gerek bersiva wê were dayîn bersiva vê banga hanê wilo gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê banga kejekê sergoyê xwe navêje gelê me gerek li ser piya bi çawa li Rojavayê Kurdistanê gel li ser piyayê û li meydana û li kolana û xwepêşandan û alên PKK û alên KJK û fotoyê Ocalan tê rakirin gerek dehqatî Rojavayê Kurdistanê de ez bibînim li Bakurê Kurdistanê çalakî li dar bikevin. Ez bihêvîme gelê me li Bakurê Kurdistanê bi lestirîn dem bersiva banga KJK bide. Ev kesên li Almanya û li Ewropa û li welatê Ewropa zirt û forta didin û dev davê ji namusa xelkê û êrişî kerameta wan û xelkê bênamus dikin de ez bibînim kaniya namusê ji pozê wan û ji mejiyê wan derbê werin meydana li Berlînê û li Brukselê û bi milyona çend çi qeyse dost û alîgirê PKK li Ewropa heye dibe ji meydana danekevin. Dema Ocalan hat girtin we dît çi çêbû çi qewmî li Ewropa niha jî êrişên dewleta dagirkerên Tirk li ser sê beşê Kurdistanê li ser Bakurê Kurdistanê li ser Rojavayê Kurdistanê û li ser Başûrê Kurdistanê de ez bibînim kütle û cemawerên PKK û ev qeraseyê wan û giregirê wan ji meydana dernekevin meydanê Ewropa û meydanê şar û bajarê Kurdistana Bakur yanî ne tenê li Rojavayê Kurdistanê apûçî hene de ez binerim ka hala apûçiyên Bakur wê bi çi rengî bersiva banga PKK bidin. Ez hêvî dikim ji Xwedê ku ev gelê ku PKK wî xîtab digire gelê me ji li ser piya bi de ez bibînim gel li ser piya bi kala wê bi çi rengî bang bersiva banga KJK û PKK were dayîn. Eger bersif neyê xwediyê vê bangê xwediyê vê daxuyaniya hanê qeraseyê wan û giregirê wan Cemîl Bayik û Duran Kalkan û Qaraso û Rıza Altun û Murat Karaîlan dibe lêberîna xwe ji gel bixwazin. Me bang kir û gel bersiva banga me neda. Eger banga KJK bê bersivekî cemawerî
لسر پیا برسفنه داین تیمکی شیروکا کی دن هیه تیمکی مسالاک دن هیه گل بانگا پککی برسف ندا اگر از ناخوازم از بهیویم چاوال روجاوای کردستان خلق داد کبن کولانا دهقاتی وان جبر کو باجار کردستان روجاوای کردستان یعنی بچوک یعنی اگر مرور به باکوری کردستان کو 25 میلیون کرد لو اداره هنه که از بنرم به چه رنگی به چه شیوازی به چه جوشا شورشگری و ولات پاریزی بانگا تفگر آزادیه بانگا تفگر دموکراسیه تی داین اگر اجا اف حرحوب و زرزوب نویسکاری پککی کو خبراش مرددن و خلکی لسر سوشال میدیا ده از ببینم کانی لحیا ناموسه کانیا ناموسه جو پوزه وان و جو گوه وان در کبه و بچکی برخواب کبه و برسفا بانگا پککی بدن لحمو شار و باجار ولات و لحمو شار و باجار اوروپا پککی بی برسف نهیلن و بانگا پیروز آولات پاریزانه بی برسف نهیلن اگر بی برسف بمینه خودی بانگه ون خودی بانگه شرمزار دکن ون خودی و داخویانی آهانه شرمزار دکن او یک ام بچن مجارا دن درش بوی سال بگر پککیه کو اف تکوی سالا چلو ششمین کل جیان باکور جیان باشور روجاوای کردستان روجهرات کردستان 46 سال برخواد دن ایرو اف چبو اف حساب فرات نیوز لسر تویتر نوچه کی داخستیو و دوی نوچه دبیجو کو تفگرا جوان شورشگر لروجاوای کردستانی دامزراندنا پککی پیروز کریه و بری یعنی هینا چند روز پیشیا اینا بری 10 روزا زیده تر کو 27 مجداری ویل پیشیا مبه بری وی به چند روزا جوان شورشگر اف ریخستنا هانه لدیری که دامزراندنا پککی پیروز کریه مالا خود آوا وای پککی رابو مالا کردا خراب شخوا استرانا وانی که هیه بلبل بگولاش هابو و دشتو چیا بلابو و یعنی مخابن مالا کردا خرابو نه آوابو یعنی خمناک اف جوانین شورشگر کینه اف تفگرا جوانین شورشگر بریجی لسروی آخوی گلک جارا لسروی ریخستنا هانه لسروی تفگرا هانه از آخویمه ببلگه بنریم بشروه بنوچه اف ریخستن جیتما پککیه جیتما پککی ل روجاوای کردستانی رواندنا کسا ایریشن کش یعنی گف خوار ایریشن تروری لهمبری ریخستنا لهمبری نویسکارا رواندنا زاروکا وانتی خناوا هپگی و یپگی و ریخستن پککی عسکری تشکیلات پککی عسکری اف کاری جوانین شورشگره چوا دولتا ترک انکار دکرد اما کمجارا جیت میدهات گوتن دولتا ترک انکار دکرد یعنی سالین نوت و یک دو سه حیا 10,000 و برجور گلک بویرین فاعلی وان ندیار لباکوری کردستان پیک هات و ناوی جیت میدهات روژاوی ناوا مدیایی دی دولتا ترک انکار دکرد چشتکی ولو تنید ناوا
تشکیلات ارتشا ترک و هیزن اولکاری تشتک ناوی وی جیتم تنی داوی دعوا ارگنه کنه ده و بالیوز ده هیدی ولی küçük کو جنرالی کو وکی سروکی جیتمی الدولة ترك اعتراف كر كل خصنا كي بتزيه نفرميه جبو بويرين قريش جبو كو اگر سبع حساب ورو قستن دولتنا برپرسیاری ویری خصنا هاني به PKK جي چه كلتور و عرف و عادات دولة ترك و هيزن تايبت ترك و شر تايبت ترك همو في چانده هانه وی کلتر هانه آقرج آبخوین ج باکوری کردستان آنی روژاوای کردستان پیکانی اف تفگره جوانین کرد و چاقید یعنی جد سپیکا 2011 و 2012 جوی چاقید هایی لی PKK دمدیا خود یعنی دماکو گلک سازین مافی مروفا سازین راگهاندنی رخنه لی PKK روژاوا لخوالی سریا دموکراتیک دی کرد کو اف تفگره جوانا چما د سر ریوبریه دی چما کسک نکار حساب جوان ببینه داخل د جوینه کی داوی آلدار خلیل جی باوی سیستم پرسجه تکرن درباره افت جوانین کرد تفگره جوانین کرد جوانین شورشکر آلدار لدورا مسئله دزیبر و دچه دوره گیدن چما ام حسابش خوانا خوازن کام هرن جوات وان آلدار ولد بشه هرن بیروی وان هرن بوان بدو کرو وانا کجرن و جیتمن و تفکر کی قریش تجنویشکار و روشنبیره تتخوازه هر جب جیتمه کام هرن وان بدرن کام وان گوهدار بکنن کابه چید بجن و دورا مسئله دچوته باوی سیستم آلدار خالی نویره حساب جی جوان بخوازش برکو اف تفجر ديركت جريداي HPG ديركت جريداي استخباراتي PKK كل روجافاي كردستاني و في تفجرها هاني بالريفة دبه دسبيكي انكار دكرن تشتكلو تنا داوي يعني جبركو يعني PKK جي چواي يعني ولو در عني چپر چپه دولتاتر پر و دروا کی بک لیک روزنامه‌وانک لیکورینرک برحتی دکار درباسی هندری مدیا PKK به و جوان شورشگر دینی در تبنر به وشی در کهون به چی تشتین کامبا خوی در کهون یعنی چالاکی و پراکتیکا و رخصنا هنه هینا جد 2012 و بری ویجی هیو و تولیولو خالی سریا دموکراتیک و انکار دکر گوت شکلو تنه و اف شر تایبت و دخوازن ما رش بکن و وانا گریدای میتین و جوان گوتنی هانی یعنی و اف کسی کد آخفن شخوا لدوشی منه و حواله دولت تاتر کن و بویرنگی دردکت داوی اعتراف کر اف مظلوم عبدی و بچک رخنه فدیو کجبرکو مظلوم عبدی جی شریک آواکرنا وی رخصنا هانه خورد کرنا وی روجاوای کردستانه از بحثا سالی 2011 و 2012 دیکم جابو بار جانها اف رخصنا هانه و دیت یعنی لدیری که آل PKK و گووند و دیلانه آنا فروکه کی ترکا ور لوی جواتا هانه خستانه و PKK بگوتون قولا شاهیه کو دعوته کو نزانم چو خاطر نزارو کاپشتنه نابیجن که از هدف يعني هدفين سيفيلانه جي دولتها تركر دبيجم كرم كاباي ورن ليخ بفيرنجي يعني PKK منطقي PKK نها دولتها ترك جيش هالمزار كرني دس PKK جي قود لي تتشما تبهانيا ضد دولتها ترك وتتشما بهانيا جي ددوان وجي كو دولتها ترك ليخ دیار دکه نبری چندا که لسر تویتره یکی نوی سلمان روشتی ویدد شغلی دبشه کردی ده یکی ولو يعني کادر رخصنه جم هريما ميردينيه جوانه يعني ام بهفر دروشتي ويده ما بهفر دماكو از دروشتي ويده متخبدي او جيد دخبدي اجا اف سلمان تويتر كيما ولو
دوباره کری و خبر جعدا و کولانا يعني في سرسري هانا زوي ناز دكم يعني بحضور مكار كريه دبيجب هوشنگ اوسه چي جهه يPG و يPG جفروكين تركار اشكره كريه احمقين وكوي جي هنا جيبها وردكن كو ازل بلجيكا ما از چه جهه وانازكم جهه واني عسكري وداتاي عسكريه چنازكم حوال انت كادرين ريخستني ايكو درافن وخو تسليمي دولتها ترك دكن تسليمي ارتشا ترك دكن ونقشه وخريطين عسكري وتشتين توبوغرافيا لشكري واولكاري او ددن دولة ترك ناس يعني اللي هنا كسن هنا يعني دوی ما داوید سر سوشيال ميديا مديد يعني خبرات بيجن دجونات بيجن جارناجي لوان ودگري مش وان هي دما كومره دوی خو بگر ديمكي او خودي هزنانا جارنات بيجم خوشنگوس اي نديسكار اي روجنامه‌وان اي رومان نویس هلبستوان تلوی دریبه و شنگوس ای کرد ایکو قبول ناکه یک کسکی دواویجه کرامتاوی و شرفاوی و ناموساوی يعني ام کرامت و شرف ددن و مدایه يعني هزار ریخستنین وکی پکیکی و اوی در دوری و ایرو او هاتنش مرو ناموس سر خلکه بلاف دکن و شرف و رومت ولات پاریزیه سر خلکه بلاف اف ولات پاریزه اف نه ولات پاریزه اف بناموس اف بناموس تطبیقی ولو بازار کی ناموس وکرنه و بکیلو و بمتره شرف و ناموس ددن خلکه و دفروشن يعني اف ناموس فروش يعني ناموس فروش يعني ناين وكي روجنامه وان وكي ليكولينير برسفنادن والخوف ناگرن ناين ولو حساب ريخستنا خو نادن دبيجو وشنگوس چيه جهو دوري عسكري ج ارتش شاتر كر اشكري گري ارتش شاتر كي هاتي اف نگوتنا سلمان اف گوتنا برپرسي پکيكي چي كوج سلمان رو گوتي تشتكي ولو حسابكي لسر تويتر بناوي نرخاندن شو يعني يعني ازي بكولن بكيل دوفي مثلا هاني اوجي وكي محكمه قرك هوشنگوس محكمه ببه وبليارا اعدامي بفدي بحياه بشرم بفي منطقه هاني وقاشو يعني كاري روجنامه‌گری وراگهاندنه دكن وتفقرا آزادية نجي وتفقرا ديمقراطية وتحملها وانج الرخنتنا ووكي فابريكايا دروا ورشكرني ده شغلني باشه اف تفقرا جوانين كرد لديريكي سالفقرا بكيكي بري كروجا ويا نب خير ونب احلاوره بري بده هفتيا بده روجا بيروز دكه كهلا ام بچکی دیسا جبری خو بدن نه ج تویتر ام بچن دیسا هوار نیوز ام بنرن به تفگرا جوانین کرد کوپکه که قبول ندکر و رو خوالی سریع دموکراتیک و سیستما الله قلیل و ناز ندکر به چالاکی نوی دهندره مدیا پکه دهندره هوار نیوز ده چنه ولو مره بگر يعني مره لێگەرینێکی چێ بکە بێ چه ئەنجام ژمار دەرکەوێت ئەم لێ تەماشا بکەن پشتڕڤەگەر
ودید ماشاءالله خودیر محمد صلوات اویا ولو بچک سر انجامین لگرین جوانین شورش کر جیتما پککی کوبوی بلا لسر سری آلدار خلیل و لسر سری مظلوم عبد و سر سری خولی سری دموکراتیک و توایی روجاوای کردستانی دمدیا پککی ناسب پککی و اوی کورتل خورین وانی لأوروبا و انکار بکن بیجن ناتشتکی ولوتن شر تایبت و او رشکرنا ریخستنه یو تشتک ناوی وان جوانین شورشگر تنه آوایه مدیا وانده و نتنه ولو جاب زمان عربی بزمان کردی بسورانی ون بگرن ونیوان تشتیهان ببینن با آلم پککی بتشتین پککی یعنی قدره وادکن اگر خودی ولو خود بینن سر راستیه دما کو یک ریخستنک دره کی بکه یعنی جی در دورا ریخستنه دره بکه بشکی ولو یعنی خوراگرن لبر خو بدن پاراسنا زانبن منشوا پاراسنا دروا خو بکن یعنی نه انکار بکن و پشتر دبن مجبوریه ده اری وکی دولتا ترک کو جیتم انکار کر پشتر داویه ده اعتراف کر کو والله جیتم هی ولی کوچک هی و اولی کوچک جی دلگیا د شانده دولتا ترک چبو او جلان رونشته بو د سال ده هزاری یکی ده لو ما دما ارگنه کن لیپرسینا ارگنه کن دست پیکر ده 1070 کازم اوزوی چاقه دوزگری وی بونه رویایی لألمانیایی گلک دوسیال جمعین گلک دوسیای سر دولتی و تیکلیا میتو اوجلان و پککی لجم کازم اوز نهار رویایی جا نها دولتا ترک دخوازه کازم اوز بگرو او سرین لجمعی او دوسیین لجمعی همو برطلب بگو پککیشی دخوازه خو بگینوی و کابه بچرنگی بلگه و دلیلین لجمعی هنه لسر تیکلیا اوجلان و میته وندا بکش بو که رایا گشتی گل دیروک جوان مسئله هانه نه آگاه دار بن یعنی مسئله ولو طاری بمینه اف کوالیسیونا دولتا کورا ترک و دولتا کور آپگه وندا بمینه و گل کرد دبی خوا شیرین و خوا تفگر آزادیه و خوا استرانین کما بارخودان و چیروک و چیروانو که پکه کون حمون ناز دکن کروش کی جوجام چیز نوابه خوا شیرین ده 20 سال عمری خو ما قدات لی امشیار بون ما آزادی خو به دست خواست و بسربلندی و رخنشی دیکن و برانبری ریخستنکی به ویرنگی خودی دیروکه کی ها قواسه بخوین و چافسوری و گفخارن و تهدید و کشتنجی مافی آزادی رامانه پیکتینم یعنی و اف حسابیم بچوک و چیروک میروک بچوک لوان جمر نبریجی و ننهاجی درده و دید مدیا پکه که جوان شورشگر لور چراکی وان و وندکارم به گلک تشتاجی به گلک بلگیا ریخستنا پکه که و اف دکان مکانی کل روجاوای کردستانی وکریه کچاو روجاوای کردستانی و باشوری کردستانی دایی کری ساحاکی شر کری میدانا ترکا که فروکین ترکا ورن سویلین کرد جیانا خواه جدست بدن و برا گلی مل سر پیابا و داخویانیا پککی ودید باشه ام بچن نها اف چیروکا شرید نابرا پککی و دولتا ترک ده اف کو عمری وش 84 حتی روژا ایرو بردوام دک اف چکی پککی سلاحی پککی دوان هفت مهی داویده چه آنی سری دولتا ترک جعالی عسکری ده چه خستی تنگاویه ده ام لوینو چه تماشا بکن و بخوینن بشتر بگر
باشه لگوری و نوچه جدید هپگه هیزن پاراستنا گل بیلانچوی 7 ماه آشر اشکره کریه و بداخویانی کی فرمی دبیجه دوان 7 ماه شرد 10,553 چالاکی لدارخسیه 7 ماه ده 7 ماه ده اف قوسه هجمارا چالاکیان دوان چالاکیان هاند 10,544 دا yani داگرکرین ترک هاتنه جزاکرین کاجا چوا جزاکرین کشتی بریندار امی بیشن کشتی بریندار دناو هفته کشتی بریندار ده چجی 10 هلیکوپتر هاتنه خستن و 2 تانک هاتنه روخاندن هر وها دولتا ترک 10,837 جارا چکن قدخه و کیمیوی بکار آنینه بگشتی قربانیین هپگی 174 گریلانه وان هجماری هان جبیر نکن اون دکارن داخویانیه جیده ببینن باشه 7 ماه بچکی اولو او حساب ماشینه حساب گام بدن برخوا و ام بچکی بهفره اولو جبوك ام راستيا مديا PKK ناز بكن راستيا PKK و مديا PKK بيبچرنگي درو كلام بنر ام نابشن درو بيبچرنگي نوچه چيدكو و رايا گشتي و دردورا خو دده ديار كرن كو روشا شري 7 ماها سر انجامين شري 7 ماها چنه اف 7 ماهان اگر ام حمومه 31 روش بحسيبن ديمك اف 7 ماهيهاني دسدو حفظ روش درتين دوان دسدو حفظ روجاكا هر روجك چو قيسا هپگه چالاکیل در خستیه دسدو حفظ روج اگر ام 10,553 چالاکی لسر دسدو حفظ روجا پارو بکن امی یعنی بگیشن انجامه کی کو 11.7 چالاکی ده هر روژکی ده دوان 7 مهین در باس بویده 11 چالاکیین هپگی هبون 11 چالاکی 11 او نقطه 7 ام نحسیبن 11 چالاکی باشه دوان 11 چالاکیین هانه اید روژه ده يعني اورتام ده زك هفدت حسبين لقولي رقمين وهجمارين كو هبقى ديار كريه زرر زيانين دولتها ترك زرر 10,554 اگر ام لسر 11 چالاکیین هر روژکی پار و بکن ده هر روژکی دی 11 چالاکی امی بگیجن انجامه کی دو که ده هر چالاکیه کی هپگیده 231 لشکرین ترک هاتن جزا کرن کاجا جزا و قشتن بریندار ده هر چالاکیه کی 231 باشه لگوری وان هجماری هان یعنی چیش عقلی و دبره اوی کسی که دناوا مدیا پککی ده سلمان ملمان و اوی وکیدن ای وکی وی كنا هاد نوا مديا PKK دي شغلن وفان هجماري هان دبينن يعني تشيش عقلي ودبر ده هر چالاكيه كي 231 ترك دنابرا كشتي برين دارد تشتكي ولود يعني دي كفا عاقلة للجموع دي كفا عاقلة اگر نكا تابع عاقلة اف داخوياني دي مديا PKK دي ندحت بلاكرن باش دولتا ترك 11 هليكوبتر ونداكري هپگه 11 هلیکوپتر دوان 7 ماهاده يعني ده هر مهكي امي بيجن هليكوبترك ونيف ونداكري هليكوبترك ونداكري يا ابو نيازه 7 هليكوبتر ده هر مهيده هليكوبترك ونداكري ودو تانك ده 7 ماهاده دو تانك هاتن روخان ديمكي PKK العسمانه
خورتر لسر عرده اگر تکار بده 7 مهاده 7 هلیکوپتر 11 هلیکوپتر بینو خواره و 2 تانکا تاني ديمكي العسمانة خورتر لسر زمينه لسر عرده وجا نتني يقولوا باش دولة ترك چکن کیمیوی چند جار کارآنیه چکن کیمیوی و چکن قدخه و چکن نظام چه 10,800 و 37 جارا اگر ویا مرل وان سر وان چالاکیه هان پارو بکه شخو بهتره یعنی اف چالاک ایریشن دولتا ترک جه چالاکیین هپگی زیدتر به سیسد چالاکی چتکی ولو خمناک 10,800 و 37 جارا چکن کیمیوی و قدخه لسر هرمین پاراستان مدیا و لسر اگر ده هر ایری شکیده یک تنه جه شروان پککی جیانا خواهج دست بده نه ده هر ایری شکیده نیف شروان جیانا خواهج دست بده اوار اجمال پیشیامه گرک ام یعنی 1400 و یعنی 20 کس گرک نها جیانا خواهج دست بدانه اگر اف اجمال راسته یعنی نها دولت ترک درواده که مدیا دولت ترک درواده که بس مدیا پککی ایدی لپیشیا مدیا دولت ترخصتی و لپاش خوشتیه و بگلکی لپاش خوشتیه آوا اجمار اشکره وگرن لمدیا پککی و بنرن به اف چکن کیمیوی کو یعنی تو پیشره مریش کابکه حق یعنی اجمارا قربانیان پککی بگشتی دوان چالاکی یاده دوان چالاکیین هپگی ایکو یعنی 10,500 زم چقیسه و ایریشن ترکای کیمیوی دسر هفدود دزک هفدود 174 کس گریلا شهید کتن جیانا خواه جدستانه عاقل قبول دکه منطق قبول دکه اخلاق روشنامه‌گری قبول دکه او روشنامه‌گری کی نتنی رشه چی رش زر نتنی زره یعنی رش نزانم يعني ازدان بچه منطقي بچه اخلاقي بچه عاقلي بچه وجداني وان هجمارين هان وان داخویانی هان جبو گل و جبو رایا گشتی تینه پیشکش کرن بوی رنگی دمامره مدیا پککی دن رخینه دمامره پولیتیکایا پککی دن رخینه سیاست او کریاری وی يعني مرد گیجی يعني اف چیه اف کسین در دورا پککی یهو دچ حالی دنه د چروشین ولو شخور خیالکی چه کرنو و سری خواه ولو تجا دره و خیال و ولو تشتن ناكذ نعاقل نبيوانا عاقل نبيوانا اخلاق نبيوانا منطق و شخور ولو في جيانا هاني بردوام دكون متعجبين و كسي كل درواي في آخرا هاني دبينن دبيوانا آجانن و وانا بیناموس ده پیروز به اف ناموس هانل و پیروز به اف شرف و رومتا قوانتی دنه اف آزادی و دموکراسی کل سر درو و خاپاندنه هاتی آوا کرن و پیروز به مخابن یعنی دروشکی بی رنگی ده دروشکی کامباخ بی شوی کو ونها و یعنی ما بهفر لینری و عمل سر آخرین قال كاس لايقي خود بينه كتير بمينه وذي خواشيرين ده بردوام ببه ويمدي دوی خويده دوی هنگوی هانه ده هنگوی دروا و خاپاندنه ده ون تيده ولو دناف ده بقى بزن ما درده ما نه يعني مخاطبه ما كسي كوز مجيد خطاب دقرم نف كسي كود نافا مديا پککی ده كو سبه کی بجی ها دزانن یا آسبا اف سلمان وی جوانی هان دوج پککی برد دزانه به مدیا پککی بچ رنگی بچ آلاوی بچ شیوی تی بریوه برن اف کسین کو
کو di nava polîtîkeya PKK de ev ha dep û ma dep û filan û bêvan hemû dizanin ku tiştê ku ez dibêjim serê sedî ez nabêjim sed serê sedî heftê heştê heya nod jî rast in nedûyerin biaxivin dêzanin çawa êrîş bikin çawa xelkê xwe bikin dê û bav û ap û biraz û xalê û hemû malbata şeref û namûsê û kerametê gencîneya namûsê sonamiya namûsê û lehî û tofanê namûsê û sefîna PKK li ser vê lehiya namûsê tofana namûsê û ev kesê dindirê vê keştiya hanê vê gemiya şeref û namûsê ew tenê tê de ne êdin hemû dikevin bin av dibin lehiya şeref û namûsa van kesê hanê ê de hezar carî we pîroz be heta em carekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin bere ew jî di nava şeref û namûsa xwe û xewn û xapandinê xwe de berdewam bikin. Silav. Jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nerxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan netirsin,